Ovo je park. Stigli smo! Hurra! Mama, zašto je sve lišće crveno i žuto? Zato što je jesen, Pepa. U jesen postaje hladnije i lišće promijeni boju. Brr, vjetrovito je. Igrajmo se da se ugrijemo. Moj red! O, nisam htjela da ode na onu stranu. Vjetar je otpuhao loptu na drugu stranu. Lopta je u lokvici. Uzet ću štap i dohvatiti je. Još malo dalje, tatice. Budi pažljiv, tatice. Ne brinite, skoro sam je dohvatio. Oho! Tata, je li voda hladna? Malo je. Vjetar je otpuhao loptu van iz lokvice. To je sreća. Da, i to kakva sreća. Postalo je jako vjetrovito. Držite kapice. O ne! Vjetar je otpuhao Đorđevu kapu. Ne brini, George. Tata će ti dohvatiti kapu. Brzo, tatice. Vidi, gore je na onom stablu. Probat ću se popeti i doseći je. Mislim da je stablo pretanko da izdrži tvoju težinu. Pa, kako ćemo dohvatiti Đorđevu kapu? Lako. Malo ću zatresti stablo. Možda da zatrese malo jače. Oh. Bok, Suzi. Ovo je moj novi prijatelj, Lavić Leo. Gdje je? Tu nema nikoga. Suzi je izmislila da ima prijatelja. Zar ga ne vidiš, Pepa? Igrajmo se dodavanja. Može. Hvataj, Leo. Pepa je bacila loptu Suzinom izmišljenom prijatelju. Leo ne može uhvatiti loptu. Može, samo se ne voli igrati dodavanja. Što onda Leo voli raditi? Pa voli rikati. A riče li sada? Da. Roar! Nisi li to bila ti? Ne, to je bio Leo. Bok, Leo. Pepa se pretvara da i ona vidi Lea. Leo, hoćeš li biti i moj prijatelj? Što je rekao? Klimnuo je glavom. To znači da. Pepa, Suzi, hoćete li doći probati voćni kolač? Mama je odrezala 2 komada voćnog kolača za Suzi i Pepu. Mama, Suzi ima izmišljenog prijatelja. Zove se Lavić Leo. Aha, a voli li on voćne kolače? Leo voli voćne kolače. Ne budi šašava, Pepa. To nije bio Leo. To si bila ti. Leo više voli čokoladni kolač. Ali nemamo čokoladni kolač. Bi li ipak htio voćni kolač? Rar! Probat će mali komadić. Mama je dala komad kolača Suzinom izmišljenom prijatelju. Plava srećka osvaja igračku autić. Jako dobro, Deni. Mogu li ja dobiti jednu srećku? Hvala ti, Pepa. Što misliš da ćeš osvojiti? Vožnju balonom. Ne bi li bilo bolje da osvojiš domaći čokoladni kolač? Tata jako voli domaće čokoladne kolače. Crvena srećka donosi vožnju balonom. Ura! Svi se ukrcate za vožnju balonom. Koliko imamo putnika? 4 putnika. I Medo. Dinoso! O, jedan medo i dinosaur znači da vas je 6. Ukrcate se! Požuri, tata, ukrcaj se! Brzo, tatice. Zategni glavni konop, oslobodi klinove, punom snagom naprijed! Jako dojmljivo, gospođo. Baš ste pravi pilot. Ne baš, ovo mi je prvi put da letim balonom. O, Držite se čvrsto!
Gospođica Zečica pustila je topli zrak u balon kako bi poletio. Bi li netko želio čitati kartu? Ja ću. Jesi li siguran, tatice? Jako sam dobar u čitanju karata. O, ova je karta komplicirana. Hoćemo li se popiti više? Da, može. Više. Balon se podigao visoko u zrak. O, gdje je nestalo nebo? Ne brini, Pepa, sad letimo kroz oblak. Wow, nebo se opet vratilo. Hurra! Moj balon. Tata čita novine. Možete uzeti novine kad ih pročitam do kraja. Ho, dobro. Sad možemo početi slikati. Šašavi, George. Velika djeca ne stavljaju ruke u boju. George voli slikati rukama. Pepa voli slikati rukama. Jako dobro. Mogu li dobiti krumpir, mamice? Ali još nije kuhan, tatice. Tata, jesi li gladan? Ne želim ga pojesti. Gledajte ovo. Što to tata radi? Tko mi zna reći što je ovo? Cvijet! Pametni tata. Ho. I ja sam volio slikati dok sam bio mali. Gdje je pribor za slikanje? Tata, zašto nosiš taj smiješni šešir? To je moja slikarska kapa, beretka. Podiže mi raspoloženje za slikanje. Dobro, što ću slikati? Jako dobro, George. Slikat ću staro trešnjino drvo. Što je to? To je štafelaj, Pepa. On drži platno. Što je platno? To je kao papir, ali samo za slikanje. Je li to pasta za zube? Ho. Ne, Pepa. To su posebne boje za odrasle umjetnike. Čini se da je netko jako rano ustao. Sretan ti rođendan, George! George me probudio. I ti na svoj rođendan sve probudiš, Pepa. To je drugačije. Ono je bio moj rođendan. A danas je Georgeov rođendan. Sretan ti rođendan, George. Izvoli poklon, George. Dinosaur! Točno sam znala da će biti neki dinosaur. Ho, stisni mu trbuh. Strašan je! George, napravila sam ti čestitku. Znaš li što sam ti naslikala? George ne može pogoditi. Htjela sam ti nacrtati lijepi cvijet. George baš ne voli cvijeće. Ali na kraju sam ipak nacrtala... Dinosaur! To je prekrasna slika, Pepa. Da, jako lijepo crtam. Dobro, danas idemo na posebno mjesto povodom Georgeovog rođendana. Jubi, idemo! A kamo ćemo? Vidjet ćete. Obitelj je krenula proslaviti Georgeov rođendan. Idemo li u cirkus? Ne, ali je isto zanimljivo. Idemo li u kino? Ne, još bolje. Ne mogu pogoditi. Kamo to idu? Stigli smo. Obitelj je stigla do muzeja. Zašto smo stali kod muzeja? Dođite, vidjet ćete. Kakva će biti Georgeova proslava? Wow!
Pa to je vlakić igračka. To nije igračka. To je Gertruda, ona je minijaturna lokomotiva. A zar ne treba tračnice za vožnju? A ne, Gertruda ima kotač automobila, pa može ići kamo želi. Djede, možemo li se voziti u Gertrudi? Ukrcajte se. Punom parom naprijed. Bok, bok, bakice! Vidimo se kasnije. Pepa i George vole djedov mali vlak. Djedov mali vlak ide ču, 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 ču. Djedov mali vlak ide ču, 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 po cijeli dan. A svinjice se voze, oink, 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 oink. Svinjice se voze, oink, 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 po cijeli dan. Evo i Denija sa svojim djedom. Bok! Bok, Deni! Vidim da se igrate igračkom. Igračka? Gertruda nije igračka. Kako je tvoj smiješni kamiončić? Smiješni kamiončić? Moj nesalomljivi kamion je pravo veliko vozilo. Djede, mogu li se voziti u vlakiću? Kako želiš, Deni, ako se želiš radije igrati vlakićem. Hvala, djede. Vidimo se kasnije! Gospođica Zečica vozi školski autobus. A s naše lijeve strane vidite brežuljke sa stablima. Bok svima! Bok, Pepa! Pepa je s obitelji stigla do Klojine kuće. Bok svima. Bok, Pepa i George. To je Kloj, Pepina i Georgeova starija sestrična. A gdje je naš novi rođak? Evo vašeg novog rođaka. Novi rođak je mala sitna bebica. Oh, kako je krasan. Je li beba djevojčica? Ne, nego dječak. O, željela bi da je djevojčica. Ja isto. George je sretan što je beba dječak. Dinoso! Mislim da je beba premala da bi se igrala dinosaurom. George, beba se ne želi igrati s tobom. Želi se igrati sa mnom. Pepa, beba je još premala da bi se igrala loptom. Ali ako se ne može igrati dinosaurom ili loptom, što onda radi? Samo jede i spava. I radi to. Strino, mogu li držati bebu? Da, ako budeš pažljiva možeš primiti Aleksandra. Aleksandar? To mu je ime. Beba Aleksandar. Kako dugačko ime za tako malu bebu. Prilično je zgodan. Čak i za dječaka. Kakav je to miris? Možda Aleksandru treba promijeniti pelene. Odvratno! Pepa, i ti si nosila pelene kad si bila mala. Ne, nisam. Mama, možemo li se Pepa, George i ja igrati u vrtu? Da. George ne voli nositi kapu protiv kiše. George, moraš staviti kapu. Zašto? Zato da ostaneš suh, Zašto? jer bi se mogao prehladiti. Zašto? George, želiš li se igrati u vrtu? Onda stavi kapu. Dođi, George. Pepa i George otišli su skakati po blatnim lopticama. George ne voli nositi kapu protiv kiše. Pepa, George! Dođite unutra, kiša previše pada za igranje vani. O, George, gdje ti je kapa? George se prehladio. O, jadni moj George, ne zvučiš baš dobro. Bez brige. Pozvat ću doktora Smeđe Medića. Doktor Smeđe Medić ovdje. Dobro. Stavite Georgea u krevet, a ja ću odmah krenuti. Hvala vam, doktore Smeđe Mediću. Doviđenja. Hoće li George ići u bolnicu da dobije lijekove? Ne.
George treba samo ostati u krevetu. O, onda zapravo nije jako bolestan. To je odvratno! Jadni George. Idemo odmah u krevet. George, moraš neko vrijeme ostati u krevetu. George ne voli ostati u krevetu. George, moraš ostati u krevetu dok ti ne bude bolje. Zašto? Zato jer se moraš utopliti. Zašto?